Je li vam dosadilo igrati single player Minecraft? Ili vam je dosta možda loših servera gdje vas grifaju i psuju vam svake sekunde, ponašaju se kao mala djeca od 15 godina, aha, to su isto mala djeca. Nemojte okljevati, jer postoji HCL server čije se prijave otvorile upravo sada. Dakle, Kern evo napisao je post, prijave za HCL, otvorene siječanj i traju do 31. siječnja, jer siječanj ima 31 dan. Ovdje tu u ovom postu imate sve što trebate znati. Ako fali neka informacija, dodat će se vrlo vjerojatno. Ali uglavnom sve što trebate je tu. I sad kaže, svaki kandidat treba napisati post u ovu temu sa sljedećim sadržajem. Minecraft nadimak, koliko imaš godina, što planiraš raditi na HCL-u i slike svojih najboljih građevina. Građevine izgrađene u creative modu su često bolje nego survival. Što je istina, jer imate let, imate puno više blokova, ne morate majnati ništa. I kaže, obavezno koristi servis za upload slika Imgur, što ćemo objasniti kasnije ako ne znate. Dakle, šta trebate napraviti? Otići na minecraft.hcl.hr, to je kao IP ovog servera i sam cijeli taj Minecraft. Evo vidite, imamo Barta, Pticu i Psycho Liona. Kliknite ovdje tu na forum i doćete tu gdje smo počeli ovaj video. Znači, prijave za HCL otvorite i dođemo do ove tu stranice koju smo imali malo prije. Scrollate dolje, možete tu na vrhu odmah odgovor kliknuti i pišete redom. Dakle, nick, možete napisati ign, onda dvotočka, pa evo recimo Safet lik od mene. U ovom tu slučaju morate imati premium account. Dakle, morate imati kupljeni Minecraft i ne smijete biti tipa Jozo, Sexy, 69, nego morate imati neki Dobro, ako imate original s ovim imenom, a neću vas osuđivati sigurno, ali nemojte biti Ivan i tako se prijaviti. Morate imati kupljeni Minecraft i ako nemate kupljeni Minecraft, doviđenja, nema više priče. Ok, iduća stvar, koliko imaš godina? Dakle, godina, dvotočka, recimo ja imam 22, nećemo lagati tu, nemojte lagati tu kad kažete koliko imate godina. Ako imate 6, to je isto ok, dokle god imate dobre građevine. Možete imati i 70 godina, isto tako svejedno je, samo da imate dobre građevine. Iduća stavka, što planiraš raditi na HCL serveru? Ovo je jako teško pitanje za odgovoriti i ne očekuje se sad da pišete neke romane, nego što, možete odmah puno rečenicu. Planiram graditi, recimo evo ja sad imam u planu graditi grad na vodi. Možda neku palaču, hram na stijenama i tako dalje. Nešto uglavnom šta imate ideju, što ste imali želju raditi. Možete napisati čak i dvorac, nešto srednjovjekovno, što ljudi svi pišu, mainstream stvari. To je sve isto ok. I zadnja stvar, slike svojih najboljih građevina. Ovo je najteži dio. Dakle, morate naći Imgur kao prvo. Za sve to postoji Google, upišete how to upload images, ako ne znate možete napisati imgur, evo ga, kliknete i otvorite ovo tu. I to vas pošalje na stranicu, evo Imgur recimo, ovdje tu hrpa random slika. I ovdje gore u desnom ćošku imate registar. Kliknite na registar, upišete neki svoj nick, email adresu, password, ponovo upišete isti taj password i ovdje imate tekst, ne znam šta ovdje piše, 118 i razmak onda 62489854 i kliknete ovo tu I agree i registrirate se. Onda će vam na ovu email adresu poslati kao da ste se prijavili, morate otići na tu email adresu. Imate jedan link koji vam oni pošalju, onda kad kliknete na taj link onda ste se ulogirali. S obzirom da ja već imam account, čini mi se da je ova šifra. Dobra je šifra. Ne, nije dobra šifra. What? Aha, čekaj, krivo. Nije donja crta. Ok. Amo, uspi. Odlično, evo ga. I sad tu imate svoj account, i ovdje piše or drag and drop images to this page. Dakle, vi sad
Ja se nadam da imate neke slike svojih građevina, što god ste radili, volili ste uslikat, jer ako nemate nikakve građevine uslikane, onda isto tako možete već ugasiti ovaj video i pozdraviti se sa prijavama. Sad ću vam pokazati kako doći do slika ako ne znate. Inače u Minecraftu kad hoćete nešto slikat, stisnite tipku F2 na tipkovnici, to je pored escape-a, i onda se to spremi u Minecraft folder. Dakle, otvorite, ako imate Windows 7, onda otvorite ovdje i upišete posto, appdata i opet posto. I onda vam se otvori roaming, trebao bi biti samo jedan roaming. Odlično. I tu imate hrpu vaših nekih programa što koristite i tu na vrhu će biti Minecraft jer ima točku. I tu isto tako u cijeloj ovoj šumi foldera, datoteka, imate screenshots ovdje. Otvorite to i sad ovdje imate hrpetinu nekih slika. Ja recimo sad povećati to extra large icons. I sad ovako imamo neke bez veze građevine, znači nećemo ništa ovako tu slat. Jer ovo uopće nema smisla u prijavama imati. I sad tražite neke dobre građevine što ste slikali iz dobrog kuta, recimo evo ovo, uslikano iz dobrog kuta. Ovo pogotovo nemojte stavljati, ne, nikad, hodnike i stepenice i nešto ovako bez veze nemojte nikad stavljati. Šta još imamo tu, evo recimo, pa ovo bi moglo proći iako je dosta ružna kuća. Ali eto ono, nemojte, evo ako gore od ovoga izgleda onda nemojte stavljati to u prijavama. Evo recimo unutrašnjost ovako neku biste mogli staviti. Ovo je bez veze, nemojte ništa takvo. Evo recimo slikano iz dobrog kuta, fino se vidi grad i građevine. To su recimo dobre slike, ovako slikano selo iz daljine. I tako neke stvari. Uglavnom kad nađete neku sliku dobro, uzmete ovako, drag and drop i tu vam se uploada, sad piše uploading ovdje. Ide ova tu crtica do kraja. Vi tako uploadate što ste sve napravili. Evo recimo ovo je tu Nether Hub što sam gradio, to sam isto uslikao iz par kuteva, sačuvao. I tako to. Nakupite tako neki slika, najboljih što imate. I to sve uploadate na ovakav neki album. I kliknite ovdje na albums, čini mi se. Empty album, aha, ok, tebe možemo izbrisati kasnije. Evo recimo ovaj Minecraft album. Kliknem na njega i kopiram ovaj gore link. Kliknem copy. Odem tu na prijave i tu paste. I sad će ovdje tu, čak možete maknuti ovaj hashtag jer je manje bitan. A možete i ostaviti, može biti hashtag 13, svejedno je. Ovisno o broju slika, ne možete imati broj veći nego broj slika. Znači ovo tu otvorite i to je sve što morate napraviti. Dakle ovo tu i kliknete na tu pošalji, ja sad neću slati jer sam već na HCL-u, tako da se nema smisla prijavljivati. I to će izgledati ovako nešto. I to je sve što vi morate napraviti da se prijavite. Da započnete prijavu. Idući korak, jer HCL je dosta strog server što se tiče kako ćete upast na njega, pa onda moramo i jako... samim time najbolji samo upadaju na server. Ok, stavka broj 2. Kad napravite ovaj dio, morate čekati, pa ajmo reći ne više od 1 dana. Uglavnom svi ovi admini žirijevci, sad ćemo vidjeti tu, dakle evo ima tu članovi ocjenjivačkog žirija su ovi 5 ljudi, tu, oni će redovno pregledavati sve te prijave i dogovarat će se međusobno jel dobro, jel nije, jel bi išao dalje, jel ne. I onda ćete u roku od 1 dana, samo sekundu, jel piše tu igdje? Ne piše nigdje, ali eto, ja znam informaciju da treba čekati 1 dana. Evo ga, ako niste primili zadatak u roku od 1 dana od prijave, niste prošli. Tu već vidite spoiler, dakle, ako su dobre građevine, onda idete u drugi krug, tu prelazi u drugi krug i biti će mu zadan zadatak. Putem privatne poruke. Privatne poruke se nalaze tu desno. Tu ćete vidjeti nove poruke, pisat će neki broj i kliknete na ovo broj poruka. Tu i onda ćete vidjeti od nekoga, od ovih 5 ljudi tu dolje. To je najteži dio. Znači ovim zadatkom hoćemo, to jest ne, ja neću jer ja nisam u žiriju, ali ljudi hoće da se vidi da niste kopirali građevine. Znači daće vam se zadatak i ako ste vi stvarno gradili ovako neke dobre građevine, onda vam ovaj zadatak neće biti nikakav problem.
Ali ako jeste kopirali, onda ćete se namučiti i tu će se vidjeti da ste zapravo varalica i da vas treba banat sa interneta cijelog. Odlično. Dakle, poslom zadatak, slike izvršenog zadatka poslat će se u topik sljedećem obliku. Isto tako otvorite novi post, znači ne morate pisati u isti onaj stari post, nego napišete novi. Upišete opet svoj nadimak da se zna ko ste. Slike onih građevina sa prošlog posta, znači odavde. I onda u novi album ćete staviti slike zadataka, to je slike građevina sa ovog zadatka što su vam oni zadali. Svako će dobiti neki drugi zadatak, čini mi se. Dakle, ako niste u tjedan dana primili privatnu poruku, znači da su ove tu katastrofa građevine i da nema smisla više pokušavati se prijavljivati. Jer ako niste mogli do sad u svojoj Minecraft karijeri napraviti nešto dobro, onda sumnjam da ćete moći do kraja mjeseca. Ok, korak broj 2. Korak broj 3. Korak broj 100. Nemojte posjećivati članove žirija na prijavu. Dakle, kao što sam rekao, oni će redovno svi pregledavati to. Vjerujte mi, bio sam u žiriju jako dugo, ne na ovom HCL-u, nego sam bio na Crocraftu. I svaki dan redovno sam pratio, ali nisam se gotovo nikad javljao jer ne zaslužuju odgovor. I nemojte slati privatne poruke. Ovim tu, znači nemojte kliknuti na ovaj balončić, nikome, nikada. Ok, i nakon ovog drugog posta, evo piše ovdje, žiri će zapisati ocjene u ovaj topik. Znači oni će napisati dodatni post gdje kažu je li neko prošao ili nije i sa koliko glasova. Potrebno je minimalno 3 glasa i... nakon prolaska, znači ako ste prošli, kandidat će biti dodan na whitelistu i sve će mu biti poslano opet tu. Znači imat ćete nove poruke i bit će tu neki broj novi. Neće biti 0. Sve što vam treba će biti tu. Zabranjeno je crvenim slovima. Znači brisat će vam se post ili će vam se, može se čak i banati ako budete ustrajali. Pisanje bilo kakvih postova, osim prijava vaših i ocjene žirija. Znači sve što smije biti u ovoj temi su prijave, oni postoji tipa ovo, i komentari, ocjena žirija, ovo tu nakon drugog koraka. I to je sve. I komentiranje prijava bilo koga nema šanse, nemojte to nikad raditi. Možete mu slati poruke privatne i dati mu neki savjete, ali nemojte sigurno ništa u ovoj temi pisati. Žiri smo prošli. Ostalo, svaka prijava koja nije sukladna pravilima automatski neće biti uvažena. Ovo je dobra stvar. U svojoj karijeri nagledao sam se svakakvih glupih prijava, ne samo što su loše građevine bila, nego su ljudi stavljali slike samih sebe i neke glupe, bez veze slike. Evo recimo, ovakva slika ne bi trebala biti. Ovakva slika, kad ste uživo, znači ne u Minecraftu, apsolutno nikada ne bi trebala biti u javnosti, pogotovo ne na ovakvim forumima. I pravila su podložna promjeni u bilo kojem datom trenutku. To je to, ako se sjete još nečega, treba i dodati to. I kako sam rekao, znači, kao Minecraft Vanilla server, što je HCL, očekuje se visoka sposobnost gradnje. Zašto je to tako? Pa da bi se Minecraft završio. Skupili svi bitni, napravo vala, potom je 2 tjedna igranja. Dakle, ko nije graditelj, on će samo kopat, napuniti čestove sa dijamantima i željezom i ako ne znaju graditi, dosadit će im, onda će samo, šta će postaći neaktivni, stvarati probleme na serveru. Znači zujat će od baze do baze, grifati i tražiti neku zabavu koja nije podložna pravilima. To nemojte raditi. Znači, bogatstvo u Minecraftu je u građevinama, a ne u čestovima i kopanju. Ok, i radi toga postavljeni su visoki kriteriji, to sam vam sad objasnio. Sad gore imam primjer kvalitetnih prijava. Tu imamo jedan video od Sajdena kad se on prijavljivao. Dakle, ako ne želite uploadati slike na Imgur, možete isto tako uploadati video. Ako ne znate kako uploadati video, onda radije se držite slika. Znači, ove tu su slike moje. Evo imate tu recimo primjer Mr. Vegana, čini mi se. Evo ovako on počeo prijavu. I izgleda već ono pristojno. Ima oni sitni detalje, tipa ove tu ove, kako se već zove. Uglavnom jako lijepo izgleda ove lampice. Ovo je tu 2 kipa. Sve ono, ima neki svoj dizajn. Isto tako ovaj tu šetalište, ova 2 kipa također. Ovaj bazenčić iza, evo vidite ovdje. Ima ono dosta dobrih stvari, pogotovo ova palača iza. Ovo je ono glavno jelo. Nije samo predjelo i desert, nego glavno jelo.
I evo recimo on je zbog unutrašnjosti sigurno prošao jer je jako lijepo uredio to. I ovako nešto bi vi minimalno trebali napraviti. Samo sekundu. Ajde li to mogu maknuti? Mogu. Odlično, ok. Druga prijava, ovo je od El Shadowa, evo te piše ovdje. On isto napravio album i napravio par letećih ovako otoka. Ovo je definitivno prolazno i ovo zahtjeva jako puno truda za napraviti ovako nešto. Evo napravio još jedan drugi grad od kvarca. Tu možete vidjeti, baš lijepo napravljeno. Iako možda izgleda jednostavno, ovako evo recimo ovo je tu aviončić, svaki je isti, ali opet sve to zajedno daje neki dobar ugođaj. To je jedino bitno u Minecraftu. I to je to, ja mislim on dodaje sad hrpu slika u svoj album. Ali to je dosta. Dakle, evo recimo ovako nešto ovo kao gore. Leteći otok, pošalje par slika, nemojte staviti 50 do 100 slika jer to nikome se ne da pregledavati. 2 slike su dovoljne za prosuditi jeste li za ili niste. I treća prijava, čini mi se da ovo Kernovo nešto što je radio. Evo recimo ako neki fini dvorac, ima fine krivulje, prozorčiće, baš oni sitni detalji koji čine građevinu dobrom. Evo ovdje tu, čak može biti nedovršeno, ali opet izgleda jako lijepo u kombinaciji sa svim ostalim. To je to, čini mi se da je to to. Dakle, ako ste sve ispunili, ako ste dobri graditelji, upašćete vrlo vjerojatno. Ako niste dobri graditelji, ili ako se čak možda zna za vas da ste radili probleme, da ste bili banani, onda vas se neće sigurno pustiti. Tako da pazite se ljudi. I to bi bilo to od mene. Vidimo se nekad kad krene HCL serijal.